amadirisha kandi ngo yereke Yerusalemu akaza asenga gatatu ngo kuko yamenyeye Imana ishimwe kandi ntikaragahayo niko kwari ukwiyo niko yarasanzwe bati barankura kubyanje bom kubwira ngo ureke kurya ugakunda ngo baraza bamurungurukira mu idirisha bati Daniel ati pereza kuragira ati kunda senga ntiwumvishe itegeko ati nararyumvisha ariko rirya n'irya abantu ufite itegeko ry'Imana Imana yambwiye ngo musenge ubudasiba mubiyaho zose muzamuhora mushima kuko nibyo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu aha yababwira ibipande bahagaze hanze baturafata ati nimufata baraza baramufata baramujana mu rwobo rw'intare ruri hehe bamuhirikiye ati nta kibazo Shimako yasigiye isezerano konza musanga dusoma ijambo ry'Imana hano mu gitabo c'abacamanza naho honyine dusoma abacamanza ni bice 13 turaheraho turaza kugera ku murongo turamara wa gatanu ntidusoma wa gatandatu 13 abacamanza umurongo wa mbere turamara wa gatanu udufasha gusoma nasoma some mu izina rya Yesu aravuga ngo maze Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka Uwiteka abahana mu maboko y'Abafilisitiya imyaka 40 nuko hari umugabo w'Isora wo mu muryango w'Abadani witwaga Manoa umugore we yari ingumba itigeze kuzara marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati ndore uri ingumba tiwigeze kuzara ariko uzasama inda uzare umwana w'umuhungu nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha kandi ntukarye ikintu cyose gihumanya kuko uzasama inda ukabyara umwana w'umuhungu kandi ntihazagire umwogosha kuko uwo mwana azaba umunaziri ahereye akiva mu nda ya nyina kandi niwe uzatangira gukiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya amen amen urakoze Imana guhumugisha dushimiye Imana muri no mugoroba kuko Imana yaturinze iyi minsi ishize simikeya tumaze tukaba tugejeje kuri uno munsi mwiza wa gatatu umunsi tuje guteranaho hano dusenga Imana turirimbira Imana twumva n'ijambo ry'Imana Imana yaturinze turayishimiye Imana ishimwe ikindi dushimiye ikaze muduhaye kuva umunsi mwaturaritse abaturaritse Imana ibaheze umugisha udutekereza muri aba bantu bose bakavuga ngo ari twe tuza tuvuge mwagize neza cyane turashimye Imana ibagirire neza ikaze muduhaye abakozi b'Imana abakristo abaririnzi abayumbe bose bateranye hano mukaba muduhaye ikaze namwe yo kaze Imana ibahera umugisha tituza gutinda turavuga vuba cyane nubwo twotinda ntitwobimara habe no kubigeza hagati ntawo bigeza hagati no kuvuga bukeya tugataha tukazokomeza ubundi munsi hano shatse kuganira ijambo ry'imbaraga z'Imana imbaraga kandi izo mbaraga abantu bose barazigira bazihawe n'Imana si zacu ariko ikigoye kibamwo no kuvuga imbaraga z'Imana tukavuga n'ikibanza ukwiriye kuzihagararanamo ikibanza uhagararanamo izo mbaraga z'Imana yaguhaye iyo ugize imbaraga ntuhagarare mu kibanza ni ikibazo iyo ugize ikibanza ntugire imbaraga z'Imana ni ikibazo ariko kugira ngo bigire umumaro no guhagarara mu kibanza Imana yaguhaye wamara ukagikoresha mu izi mbaraga tuve mu kibanza aya makuru dusomye nayo umusore witwa ngo ni Samusoni murabizi tumaze
iminsi bamwigisha n'ubu tugiye kubisubiramo nta jambo ritaravugwa habe na rimwe no kuyasubiramo no kuyibukanya si ukwigisha no gusubiramo twibukanya kandi tuzibukanya kuzogeza umunsi Yesu azaza asange tugahe twibukanya kugira ngo tutibagirwa kwibagirwa n'indwara ikomeye cyane iza yangiza ubukristo ariko iyo abantu bahe bibukanya ni byiza ukuriye kwibuka kandi iyo bakwibutsa kibaza bavuga byose nko wahaye wigishwa ni ukuvuga hatoya handi ukahumva ukahamenya Samusoni iki ni igihe cy'abacamanza murabizi Mose yarashoreye ubwoko bw'Isiraheli ngo ashike mu butayu agiye gushika Imana iramujana imaze kumujana Imana ihamagara Yosuwa araza arashorera ajana ubwoko bw'Imana bushitsa mu gihugu c'amasezerano kandi Imana yabakoresheje ibintu bikomeye nyuma yaho Yosuwa apfuye haza abacamanza barakora ni nk'abandi 10 n'imisago bamwe bariko bakora iminsi mike abandi bagakora myinshi ariko muri iki gihe cy'abacamanza ngo abisiraheli ngo barasubira bakora ivyangwa n'Imana bagaza bakora ivyangwa n'Imana Imana ikabavamo yabavamo ikabateza abanyamahanga bakaza bakabanyaga bakabajana bakababara ntibagira amahoro iyo wimuye Imana uba wimuye n'amahoro uba wimuye n'ubutunzi uba wimuye n'ibyishimo ikugira ngo ubone ibyo byose nuko imika Imana mu mutima wawe ikimugatura muri wewe tuyimure Imana ngo ibone basubiye ngo ibateza abafilisiti baraza barabajana ngo babagirana imyaka 40 ya myaka 40 gwigiye gushira Imana ngo iraza yiyereka Mukama-Nowa aho yarari ngo iraza iramubwira ngo yohereza marahika si benshi Imana yohereje marahika bagiye kuvuka ni bakeya cyane muri Bibiliya ariko abo bose bagiye bakora ibintu bikomeye cyane Imana ngo iratumubwira Mukama-Nowa marahika ngo araza aramubwira ngo nje kukubwira makuru uri ingumba tiwabyaye ariko ugiye kubyara umwana w'umuhungu ariko ngiye kukubwira ibyo wirinda mbere yuko umubyara kugira ngo uwo mwana azogira imbaraga kandi nubyubahiriza uwo mwana azogira imbaraga kandi azoshika ku ntego yatumye murema yatumye muguha yatumye avuka niwe ugiye gukura abisiraheli mu maboko y'abafilisitiya Imana ishimwe agiye kubakura mu maboko y'abafilisitiya ariko kugira ngo bizokunde ngiye kuguheza ibyo uzirinda kugira ngo utanduze uwo mwana kandi ataravuka utaratwara inda yiwe uzoreke vino icyo ni kimwe ngureke n'igisindisha cyose icyo ni cya kabiri ngureke kurya n'ibintu bihumanye icyo si cya gatatu ngo iramubwira ngo uwo mwana ngo ntukamwogoshe kuzogeza avuse azobe hatogoshwe kuzogeza igihe jewe Imana ishimwe imuheza ibyo bintu binarataha ngo bari gushika bibwira umugabo atese gituma utamubajije neza hoje tugende nibirebira baragenda ngo bari gushika marahika aragaruka Imana ni igitangaza ubwo wagize agasisitwa ubwo utanyuzwe kandi ngo hayamugaye atari kwa bagore gituma utabajije neza ngo araza ngo bari gushika ahuye na wa marahika mu murima ngo aramubwiye bya bindi tiyarengeje aramubyara wa mwana abo umwana w'umwangavu atangira kuba umusore ngo avuge gushaka atingiye gushaka umufilisitiya haragenda sinzi yo bahuriye na Delila ngo aramushima ngo amushima araza abwira se ati tugende mu bafilisitiya niho nabonye umugeni isatewe wewe ntiwabibona kuko Imana yatubujije gushaka abanyamahanga iyo babari n'abandi banyamahanga abafilisitiya bari batugiranye imyaka 40 none uje kuba umukwe wabate kamasha hari uko bazongira umukwe isati hoshe none bari bameze nk'iki gihe twebwe igihe twakuze siwe wagazotora umugeni nabi wayi kandi ukamweme ati tusazanye se ariko ubu nyine nta muntu wotorera umwana wiwe umugeni zari bimeze nk'icyo gihe batiri muhoje tugende
baragenda naho gakubera kwirinda bya bindi kera imbaraga zaraje zimurimo baragenda ngo baje gushika mu nzira intariraza iza kubarwanya arayirwanya ngo arayifata arayitanyaguza arayica intare izo nizo mbaraga ziwe za mbere zakoze ico kintu arayitsinda arayihirika hirya y'inzira agira urugenzi baragenda barakwa nimba izo bakuvugaga iyo ngiyo kwa bamanyana yabo baragaruka ngo baze kuhashika bameze ka bahagize iminsi rero iby'Imana ntibizabigira iminsi aba nubwo yoyica none Imana yabishatse ngo araza ngo aravuga ngo reka ntambike ndebe ya mpyisi nasize nishe ngo ashika sanga ngo harimo inzuki ngo aradaha azingisa iminsi ngo aradaha kuramwo ubukararya ngo ashirana se na nyina ngo avuga ijambo ngo aravuga ngo erega mu muryi ngo hova uburyi ati shoni icyari ko kija kundya gihindutse ibyo kurya abarundi baririmbye neza ngo ndazi bimeze nk'ibinica ngo Yesu azabihindura amahoro Imana ishi araza Samusoni agira imbaraga murabizi ni ibintu birebire byinshi yakoze ariko ngo bucu ubukwe bugiye kuja kuba ngo abwira abafilisitiya ngo giye kubatera igisakuzanwa ngo ugisubiza ati kandi mutagisubiza ati muzongurira amahuzo arakibatera kandi abatera ico nyine ngo mu muryi havuye nk'uburyo baragenda baragerageza pi baje kubwira fiancé wiwe batewe uriya wanyu yatubwiye ijambo rya turebere genda umubwire acice kandi tumere nk'aho ari twebwe tucishe kugira ngo aduheze ya mahuzu yavuze ariko Dalila none yari umurozi mugani wo bazabavuga aragenda ngo mare gushika tewe bakinaniwe kimbwire nje kubabwira Samusoni ati byo sinobikora agenda undi ati oyaye nimba unkunda kandi n'iryo jambo yagazamwisha nimba unkunda mbwira ngo Samusoni aramubwira ngo amubwira aragenda arababwiye bati duhezaga ya mahuzo wapinze ngo arahaguruka aragenda aja mu Bafilisitiya ngo yica abagabo 70 umuntu umwe kandi nta mbunda yagiraga ngo arabica ngo muri kubishazana ya mahuzu yabasezeranije arayabaheza nahoga ariko aragira gutyo uno mugore akamubona yisha biwabo nagaza numva bafurero bavuga ngo katakenga kataritwa kumulaba cyo ni gifurero ariko musuke yumvisha umuraba ni nahantu baza batega uburembo iyo katarahagwa kanyoni ntikaza gakenga ariko iyo kaguye kumuraba kagacika kakawuvaho izija kugwa ku gati ikabanza gapapiri yayireba itaza kugwa ku burembo kandi Samusoni ni igitangaza cyamubaye ngo amare kubibubwira aragenda yica Abafilisitiya arabizana abaheza za bindi bagira ubukwe baratahira ngo buce Samusoni ngo aravuga ngo ngiye kurwana n'Abafilisitiya nico catumye Imana intoranya impezi imbaraga kugira ngo zorwanye Abafilisitiya aragenda ngo amare gushika fata imbwebwe 300 habe nimwe ntawo yifata mu bintu biza byiruka icakora iza yiruka igaruka iza yiruka ija kurengeka garuka kaza kukurangiza ariko nanone habe nubwo ikurangije wasubira kwiruka ikiruka ikagusiga cyane iwe ngo afata amaganaye ahambira imirizo azikongeza twika ibirima y'Abafilisitiya yose ingano zirasha zirashira zose Abafilisitiya ngo bama barakarurakari batari kwigitangaza kandi yaragiye kubisha inzara ntizisiga imfubyi intambara zazisiga imfubyi ariko inzara izi yica umuti kica umukuru ntawe izibabari Abafilisitiya ngo bararakara cyane batangira kumuhiga ko arabarwanya ko arabakoramo ko arabica Abafilisitiya umunsi umwe ngo bama bagenda babwira Abisiraheli bati muramuzana nimutamuzana twaje guhora ni hano ntituhava kuko bari barababatishije barabafasha Abayisiraheli bati muturinde baragenda basanga iyo yahungiye mu buvumo ngo baramubwira bati gitangaza cabaye nutaza ngo bakujane baramara ubwo ngwino
ngo arabwira ati cyo si ikibazo nimunjana ariko si mwebwe munishe timunishe mwebwe ariko nimunshira abafilisitiya yarazi kuko bafiteho imbaraga baramujana ngo bamare gushika baramukingirana bati nguyu warahara ngo buje guca mu rukerera isake zihezibika nkacagiye abantu bazavuka gusenga ngo arazuka Samusoni bamukingiranye n'igipango bakinze ngo aragenda ngo mare gushika afata ibihindizo niko Bibiliya y'ikinyarwanda izivuga mu Kirundi sinzi kwivuga ngo afata ibihindizo ngo arabishikuza yamashikura byose n'umwango ngo yamabyikorera bishira hano ku rutugu ntiyabita hasi ngo arabizamukana birengana umusozi abafilisitiya bati gitangaza kiragwira uyu si umuntu bati mureke tuzomutega uwundi munsi bazoba bamugize bati n'imbaraga z'Imana nibwo bwacaga bashaka kumwica ngo baramuzana bamugose ngo atora asohotse bene umuntu asohoka hano hanze ngo atora kasa ya kindogo atubwo nto yakangaka nta kibazo nimuze basha ngo arabica ngo yamaze kubica wenyine ngo aravuga ngo yo ngo erega kasa ya kindogobe ngo ibirundo ni ibirundo bene uyu wasigaye ngo aragenda abafilisitiya bati nta umwegera aramuterera yagufuka igufwa singoni si kintu igufwa gusa rya kasa ya kindogobe yaboreye aho hasi arabicara bashashika Samusoni agira imbaraga zidasanzwe aho bamutereye akabirukana akabica kuko yari afite imbaraga z'Imana kandi yari mu kibanza Imana yamuhaye guhagarara Imana ishimwe ngiye kubwira abanyagitarama abayumbi kandi ukunguku ngiye kurangiza mwabayumbe nukuri nimba Imana yaraguhamagaye ikaguheza imbaraga ntawe uzihamagara ngo ureke kumuha imbaraga tiyo guhamagarira ubusa si umuntu siko ijambo ryayo rivuga riravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe kandi si umuntu ngo yicuze Imana yiguhamagaye iziguha imbaraga zo gukora mu gihe cyawe mu murimo yaguhaye muco yaguhamagariye mu muhamagaro wawe Imana iziguha imbaraga icyo ni kimwe tubyemezanyijeho kuko nimba urahamagaye kuririmba Imana yaguhaye imbaraga zo kuririmba urazifite nimba yaraguhaye gusenga izo mbaraga Imana yaraziguhaye nimba ari ukuvuga ubutumwa Imana yaraziguhaye nimba ari ugukora Imana yaguhaye izo mbaraga zo gukora kugira ngo ukoreshemo za mbaraga z'Imana ntugahirahire ngo uve muri icyo kibanza kandi ntugahirahire ngo ureke imbaraga z'Imana zikwire ngo zanjanjweho zitoke zazigenda ahagarara mu kibanza ciwe amaze gukora ibi byose ahagarara mu kibanza aguma mu kibanza Imana yambwiye ngo mbibutse ngo duhagarare mu kibanza cyacu hariho ijambo Imana yari yampaye amavuta niryo niriranwe ejo kuva bampamagaye namangiriranwa ndarirarana none numva birahindutse numva ijambo rivuga ngo rinje ku mutima niryo yerekwa komurega ngo kwerekwa no kubanza kwikunkumura ngo tuvuze induru ni kunu iravuga ngo mbabwire ngo mugume mu kibanza izo mbaraga yaguhaye uzigumishe mu kibanza tuve mu kibanza cyawe Imana ishimwe gumamwo nimba uri muri Yesu neza gumamwo ngo Samusoni hari iki ntimuzi inyoni baza bita ngo ni kagoma ariyo nyunda abarundi baza bayita ngo ni inkukuma iyo ntiziboneka yabonetse mu minembwe rimwe duhuruse muri Murere ya mbere iraboneka yamifata ihene gutya nkuko akurya izifata kana k'inkoko twari tukiri batoya tutese niho twari tukibona kiriya niki
bati zifata n'abantu bati yofata n'inyana ntoyi kayijana tutubona uburinzi bw'Imana ikintu kiba hejuru yo kwitegereza uhaye ugenda ikazi kagutora. Hari ikintu baza bavuga ngo inyunda iyo ishaka kugenda ihiga ntizirya ibihuru n'inyama gusa, iyo ishaka guhiga ngo izirwana n'isata kandi n'isata nayo ni ikindi kintu. Iyo ija kwisha isata ngo iziza igaturuka mu kirere kayibona hayi ikaza yamara gushika ikayishinga mu inzara ngo ntitinde. Iyo ibonye ngo ikayikura hasi isata ngo ibifunga, kuko inyunda ntiyorwanira hasi si mu kibaza cyane. Imana ishimwe. Izifa kuyishinga mu inzara gutya ngo ikabiterura ngo ikayijana kure yashikiri ikayirekura. Inzoka ngo ikaza hejuru yaje kwika hasi ikayifata ngo izigira gutyo gatatu inzoka igahahamuka ikumvita ubwenge bugatakara imbaraga zigatakara ikumva sinzi uko byagenze gatatu ngo ikayijana hejuru y'igiti cyangwa hejuru y'urwara imbaraga zashize haba nubwo yo bikibona igatangira kuyiryihaye yumva kuko imbaraga yayihahamuye yayikuye mu kibanza cyayo irayijana kure yihanura gatatu. Ariko iyi satana yo ngo ibaye nk'inanira igafatira inyunda hasi ibiyisha. Ikibanza cy'inyunda ni hejuru, ikibanza cy'isata ni hasi. Nicyo gituma Pawulo yavuze ngo abo turwana saba afite inyama n'amaraso ngo nabatware bategeka ikirere kuja kubarwanya n'ubarwaniriza hasi bazokujana. Guma mu kibanza cyawe ikimana yaguhaye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo komeza icyo wahawe hatagira ugutwara ikamba ryawe. Komeza. Harakaririmbo nagaza numva ababembe bahe baririmba ngo ubunde mukoki uomye Paulo ubunda uwo mugozi nguracikuve uzovuye n'ishyaka. Komeza kandi ugume mu kibanza cyawe. Ako twagaza tukaririmba cyane ubunde mukoki uomye Paulo ubunda okelera. Imana ishimwe. Amen. Samson ibyo byose uri mu kibanza cyawe ntaco utazokora, ntaco utazoshobora, ntaco utazohangara, ntaco kunanira, ntaco gutera ubwoba, byose urabifite gutya mu kuboko kwawe. Ariko wagumye mu kibanza. Ariko nubona utaye ikibanza cyawe uwo muhaye mu Rwanda akakujana mu kibanza ashaka uzobuhuye ikibazo. Nicyo gituma abakristo dukwiriye gukomeza icyo twahawe tugakomeza. Samson aratura yarwanye intambara nyinshi tutovuga ngo buce, yishwa n'intambara ntoya cyane yo mu nzu muwiwe. Abafilisitiya ngo baraza babwira Delila batewe bati tuzoguha ifaranga. Batese we ntuzobabazwa n'ibiriya umugabo wawe yakoze. Baramuganiririye gamusubiye mu bigwi abapfuye mbere ataravuka. Delila bamusubiriye mwe bati none tuje kumugusaba muduhe. Delila remera araza ngo aramubwira ati mbwiraho imbaraga zawe ziba. Aramubeshya ati woza n'imigozi misha ukampambira ati wumva. Araje barahambiriye Delila aramuhambiriye ngo amare ahamagaye abafilisitiya baraho ngaho bari basezeranye umunsi bati ngwino mni muzi ngo bagire batwera amigozi ngo arayisha. Umunsi wa kabiri agira ati ariko yemwe urupfu rw'umuntu muzamureka yompusha kabiri rero habe na rimwe yompusha tugasaba tukarara hamwe. Aya ino kuri ariko rwari urupfu. Yaragiye kuva mu kibanza. Iyo ugiye kuva mu kibanza cyawe ni ikibazo gikomeye cyane.
ubwa gatatu ngo yamamubwira none hahayarira yababaye ngo aramubwira tuzuvuga ngo urankunda none umbeshe kabiri gatatu uru nigo rukundo wanzaniye uku tuzoturana mu nzu duture none ugukuru nukumwica nibamara kumwisha se babone gutura ariko Samusoni ati mbwiye amasha ngo Samusoni ngo arebe ukuntu ahayarira yahogoye atereka mubwiye akinisha imbaraga hari umugabo wakinishije ico yari yarahawe mu gitabo cy'umugenzi bizabivuga habe na Bibiliya irabivuga ngo yagize ngo none nukufa kwivugira ziba ziragiye Esau yasigaye abishaka ngo arira mu gitabo cy'umugenzi ariko bizabivuga ngo haya yorire bukuru bukagaruka ico yatanze biragenda byama bigenda ndetse ntiyagenda ubukuru gusa ngo buce bati uragira n'umugisha uragira umugisha urinde arawujana kandi Imana ni gitangaza kurya yine yaravuze ngo nkunda Yakobo nanga Esau hagakora ibyo ngibyo byose aha yariganya wabo kandi Yakobo niko bisobanurwa ngo numuriganya ariko Imana ikagumika mukunda cyamye vuga kiri munda ati ndamukunda tu zange bikundi ibyo azozimagurikamwo Imana ubutoni bw'Imana ni gitangaza ukuri kose niyinga hari umwigisha watwigisha hano muri Vivante w'umuzungu yarigishe ndamureba ariko n'umuzungu aravuga ngo ntaco wokora ngo Imana igukunda pi haba nubwo wotange ufite cyose ngo cyo cyose utuma igukunda kandi ngo ntaco wokora ngo kwanga pi abaza bakora ibibi bari hano ariko baraho ko bararya ko baradandaza baratura umunsi wo kumenya ibyawe n'Imana ko yakuretse no gupfa nimubona umuntu baramwikoreba mujanye hari kumpanga iwe kera zo bayamenye inzira yahaye nihazomenya ko Imana atimana atikingu urukundo rw'Imana naho ruzarugarukira umunsi wo gupfa iyo upfuye basi nimbuza upfi gukunze niyize kwiyegereza za yamituma abamarayika bakaza kukwakira kandi wafita yavuga itapfuye nabi ale naho ngaho niho mwitandukanira ariko ubundi twese dukunda kimwe nico cyatumye Petero avuga ngo izigusha imvura kubeza nababi mwese mukayigabana ndetse baza barusha abandi amafaranga abo ubona we ukavuga ngo none ni babi nibo bagira amafaranga nibo bagira imiduga nibo bagira amazu akomeye nibo bagira inka bazabavyara bigakunda batanavyara ku mugore umwe bagashaka babiri numvisha umugabo umuje ngo ntayavuga muri Kongo ati turuha tukagira barindwi twebwe ati naha bacu bo ngo ni kamwe kavyaro muzoshi turabamara ariko sico kizotuma abantu bashira Imana ababi nabeza izibavuyira imvura bakavyara bakadandaza bagasoma ariko Imana twese dukunda kumwe muri rimze yaravuze ngo wibuke nta numwe yanga ngo gwiro nawe irakorokora ariko twebwe abamaze kurokoka hakagira ico duheza cimbaraga reka guhagarika mu kibanza Imana yatangiye gusiza ikibanza cha Samusoni ibwira nyina gifite inda ibyo wirinda kugira ngo uyu no mwana azosange hari umusingi ukomeye wame wirinda ibisindisha byose na vino n'ibindi byose byo kurya bibi uzirinda uno mwana nico kibanza mushizemo ngo akibemo aba naho haza giki yagaza gishobora kagikora kandi kigashika ariko umunsi yabwiye Delila aramubwira ngo imbaraga zanje nahazi yavuze ngo arakingura amadirisha ati kibereka kuko ndakunze simvuga ariko ndakora akingura amadirisha kandi ngo yereke Yerusalemu akaza senga gatatu ngo kuko yamenyereye Imana ishimwe kandi ndikaragahayo niko kwari ukwiye niko yarasanzwe bati barankura kubyanje kubwira ngo ureke kurya ugakunda
ngo baraza bamurungurukira mu idirisha bati Daniel ati pereza kuragira ati kunda senga ntiwumvishe itegeko ati nararyumvisha ariko rirya n'iry'abantu mfite itegeko ry'Imana. Imana yambwiye ngo musenge ubudasiba mu bibaho byose muzamuhora mushima kuko nibyo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Aha yababwira ibipande bahagaze hanze baturafata ati nimufata. Baraza baramufata baramujana mu rwobo rw'intare ruri hehe bamuhirikiye ati nta kibazo aho kuvuga ngo ndeke gusenga nishaka mfa ngo bamuteyo naho Imana yohereje marayika aja kugira intare bati mwantare hagiye kuza umugabo umwe mwame mwerekerayo izikuramwe amerwe umushinya w'intare wukuramo ngo zamaze sigara zimeze nk'intama ngo ashikemwo ngo arabanza gutinya mu mwanya ngo arazegera zigira ivyoya ngo atangira kuzishinza mu mbeho ikuzimu intare pi ngo zikamureba atari kuyu zikamutinya takizo gutinya n'uhagarara mu kibanza cyawe zibona nizimukoraho ari mu kibanza gikomeye c'Imana aziraramwo mu gitondo magara ngo tagiye mugabo kuru ngo Imana ukorera yagukijije undi atiyerekaga kunkiza kubera iki sinayishumuye namwe sinabacumuye ngo bamukuramo umwami yamafata mikoro ngo aravuga ngo uhereye none Imana muzoza musini ya Daniel urumvisha ati mama n'abazi arayizeye ikuha izindi Imana zose yikuri avuga nawe urumva nukuri ntaco dutandukanya n'urukundo rw'Imana. Kora ivyo Imana ishaka mu kibanza cyawe ugihagararemo. Babataye muriro ntibasha umuriro wabatinya intare zirabatinya kubera bari mu kibanza. Nutava mu kibanza cyawe ndakubwiye ngo uhumuriza kandi naje mpaye nihumuriza nukuri ntacu uzoba ico kibanza nta kizogigukuramwo wagishizwemwo n'Imana ishoboye zose. Iyi turirimbira tugasenga iyi twigisha iyi tuvuga icuya kikaza kirenga iyi niyo Mana dukorera kandi n'Imana itazihinduka tizivuga ngo nari nivugiye oyaye kandi nta wizitinya kandi itegetse byose ibi byose biri mu isi irabitegetse ibiri mu ijuru irabitegetse ifite ubutware bwo kubasha kubana nawe mu bihe byose nudata ikibanza cyawe komeza ikibanza cyawe satani ntazokwegera uri mu kibanza cyawe abadayimoni ntibazokwegera uri mu kibanza cyawe abarozi n'abafumu ntibazokwegera uri mu kibanza cyawe satani haba nubwo izozana n'isi nukuri nta kintu kizoguhangara kuko uri mu kibanza cy'Imana yagushize mukomere kandi mwihangane dufite Imana ikomeye kandi itazibesha kandi izokora n'ubukwirakora. Imana ibaheze umugisha mugume mu kibanza imbaraga z'Imana yabahaye muzikoresha. Murakoze kwakira ijambo ry'Imana. Imana ibaheze umugisha. Mana yo mu ijuru, Mana data, Mana y'ukuri, Imana ikiranuka, Imana ifite imbaraga zihagije. Yesu uduheze kuguma mu kibanza waduhaye kandi uduheze gukoresha imbaraga zacu kuzogeza dupfa uduhamagara tukaja mu bwami bw'Imana. Titukanjanjwe ngo izi imbaraga tuzite ubu bushizi bw'ubwoba ubu bushizi bw'amanga tubukomeze kuzogeza ku munsi uzogaruka. Ubundi kandi iki kibanza cyiza waduhaye cyo gukoreramo imirimo y'Imana buri muntu wese umugabo n'umugore abahungu n'abakobwa abasaza n'abakecuru abakozi bawe bari hano ubaheze guhagarara mu kuri no mu rukundo no mu mbaraga z'Imana kugira ngo dukoreremo imirimo myiza kuzageza umunsi uzogaruka. Turabyizeye kuko ubidukorera muri uyu munsi njewe mbivuze buke ariko wewe uzunguruza ubigeze imbere ubisobanurire mu mitima y'aba bantu barijane nibabere gahunda yo kubarya isetaburenge kuzobageza ku munsi w'Imana utugejeje mu kirimba cyo mu ijuru uhaye utwiyegereza turi kumwe n'Imana. Turagushimiye kuko ubikoze ni mu izina rya Yesu umwami wacu amen. Amashyi menshi